01 508. On va voir là où on a coupé des sticks de bois, là où on a coupé des bois verts. On va traverser la route, puis on va continuer voir si on peut détruire quelques fours là-bas dans la forêt. La fumée là, tu la vois là-bas? Ouais. C'est la fumée du braise, la fumée du makala. Alors on va essayer de déborder jusqu'à ce qu'on va arriver là-bas. On va détruire les fours qui est là-bas. Siku itaenda hivi Kavara Gasha na ingine unapanda hivi. Nous attendons les coups de machette de ce côté-là. El makala, el carbón producido artesanalmente con madera, es la principal fuente de energía para las cerca de 3 millones de personas que viven alrededor del Parque Nacional de los Virunga. Solo la ciudad de Goma, situada al sur del parque, demanda más de 1 millón de sacos de carbón al año. Sin luz eléctrica ni gas, el 97% de su población necesita carbón para cocinar. Pero la deforestación más importante comenzó hace más de una década, cuando centenares de miles de refugiados hutus de la vecina Ruanda llegaron a esta parte del Congo huyendo de las represalias provocadas por el genocidio contra los tutsis de 1994. La necesidad de combustible para abastecer los enormes campos de refugiados se convirtió en un importante negocio para las autoridades congolesas del momento. En el este, en el sector del volcán de Nyamulagira, los mandos del ejército congolés y los rebeldes hutus ruandeses del FDLR, que viven escondidos en la selva, también se benefician de la producción de carbón. Y en el oeste, el general Nkunda del CNDP ha financiado su rebelión, apoyada o por lo menos consentida por el actual gobierno ruandés, con el comercio de carbón producido por los tutsis congoleses refugiados en la zona. La deforestación del parque sigue el paradigma de la guerra, donde unos pocos hacen grandes negocios y los más pobres pagan las consecuencias. C'est lui le propriétaire du braise. J'ai trouvé là-dedans à peu près 5 sacs de braise. On va l'emprisonner. Et en plus, on va lui faire des amendes. S'il est capable de payer des amendes, bon, on les laisse partir. Bon, s'il n'est pas capable, il peut faire même 2 ou 3 semaines en prison. Amande vraiment basi. Mnapaswa nihurumia amande inaweza kutoka humu basi kama mnabomora sindatosha amande. Mimi kama hambomore amande tindatosha vraiment papa siwezi ongeza tena kabisa. Il faut qu'il soit un exemple pour quelqu'un d'autre de ce village qui fait le même travail. Kwangu ni hapa Bubulunga. Unenjela haishaki. Shinangu ni Kachuma. Mais on ne peut pas les tuer. Tout juste pour les châtier, pour les corriger. 50 à 30 dollars comme ça. Makatusi hatusini. Mpaka nayo niliushaga. Shomeri njogo nyibuli yachaga 10 Ici, il voit que s'il vient couper, il vient faire le makala ici, il va vous trouver à peu près 5 sacs. Un sac, c'est 15 dollars. Si vous trouvez 5 sacs, directement, il accepte 5 dollars par semaine. Je vais kuvuga ni kana mfite kenda kuna rakia ini. Mwini kudi mwini rakia na. Mimi niko na miaka 45. Bali batoto gukufa tuni bwaki tunjuye njoye nyina bawaka tu. Abatoto yine njoye nyina bakiye. Yine tunjuye nyina bakiye. Sasa yeye ndio alianza kuwa maskini hivi. Basi kwa maskini tuni kukose watu basi watu wakisha kuisha hako na wenjo kujumba pale nilikuwa nabeba kwa munganga hakuna vinashindikana.
anakufa. Basi juu maskini bukanianza vile sasa. Zilishiaka mwili mateso tu ya bale batoto kama wakati banakufa, basi zinaishia mukilio. Mai njo ile pale mkafani. Pale kimuti kile chungu. Parke lakini ni makosa. Ndiyo. Utenda toa nani ujumbe gani, habari gani? Baache kabisa, baache. Siwezi tena kuingia humu kabisa. Ici c'est le parc, mais c'est pas la zone tantôt. Nous ne pouvons pas continuer au-delà parce que toute la forêt, il y a les FDLR aussi qu'il faut aussi du Makala. Et alors si on continue à profondeur, on risque de s'accrocher aux FDLR qu'il faut du Makala. Et il faut du Makala même en complicité avec la population. Et il faut du Makala là, la population met sur la tête et va vendre ça dans les villages. Una de las vías de financiación del CNDP del general rebelde en Nkunda es el comercio del carbón que se produce en esta zona del parque. Ici, Kabalekasha, c'est un village qui n'existait pas. C'est avec l'arrivée des réfugiés Tutsi congolais qui sont venus et qui se sont installés ici. Et ça fait même 3 ou 4 ans qu'ils sont ici avec la révolution du CNDP. Voilà qu'ils sont là, ils ont construit 2 écoles, une école secondaire et primaire. Et jusqu'ici à la route, c'était une forêt. Maintenant, quand ils arrivaient, chacun recevait 1 hectare à l'administration du CNDP. Et au fur et à mesure qu'ils arrivaient, voilà, ils sont maintenant à la distance de plus de 25 km, soit pour arriver là où ils sont, c'est maintenant 4 heures qu'on doit réaliser. Aller-retour, 8 heures. Et jusqu'ici, ils sont en train d'exploiter les braises ou les makala. Et c'est ces makala qui sont consommés même dans les ménages au niveau de Goma. Como ocurre con todos los recursos naturales, cada saco de carbón que sale hacia la ciudad de Goma debe pagar una tasa a las tropas que controlan la zona, en este caso al CNDP del general Nkunda. Niseme kitu aseme bakubwa yetu bagoma banavijua. Hata guverneur sema anavijua. Mimi nakuandikia desa Septemba. Desordre yenyewe tu Mkongo. Hatujui kama tufanye nini. Ile inatusumbua sana. Huko makala ndogo tunauzaga $10. Ya kiwele tunauzaga $5. Tafiri. Kuko sana hakuna kitu tunapata ndani. Tukishatosha dépenses zote na madhiri famu yaingia za hagaro kutana unauzisha tu unapata 0.5 dolari ndio unapata par sac. Juma kata makala haiko kazi ya mtu mmoja. El fundador del CNDP es el general Logan Nkunda. Fue detenido en Ruanda por una orden internacional de busca y captura por crímenes de guerra, pocos meses después de realizarse esta grabación. Recibió formación militar del FPR, el Frente Patriótico Ruandés, que tomó el poder en Ruanda después del genocidio de 1994 y que ha apoyado su rebelión en el Congo durante los últimos años. Hasta su caída, ha sido una de las piezas en el juego de poder que se desató en la zona de los Grandes Lagos después del final de la Guerra Fría. Algunos lo llaman la Guerra Mundial Africana. Ha provocado la muerte de millones de personas, desplazamientos de población de enormes proporciones y el expolio de los recursos naturales en esta zona del Congo, especialmente minerales muy cotizados en los mercados internacionales. Nafurahi kuona nyuso zenu zina furaha hata mko katika shida. Ninajua historia ya Rutshuru, ninajua mateso mmepata, lakini wacha niseme kidogo tu kwa sababu jua iko kali na mungelipenda mrudi mwene mpumzike. Nitapenda tu watu wa Rutshuru niseme kitu ambacho kinahusika na hapa kwenu, ambao ni kwetu. Rutshuru iko sembolike katika este ya Kongo. Ni pale nitarudi ili niwaonyeshe ya kuwa
tuko sisi watoto wa na responsibility kubwa kwa ete ya Kongo. You are saying that the CNDP has not committed massacres, but how do you think that we have to consider the displacement of hundreds and thousands of people? There is a war. We are fighting. We are fighting. And people is fearing. And I know. That's how you want to help the Congo with the war. Oh, don't pull me back in your countries, because even your countries had to fight sometimes for them to be liberated. We have to suffer for our freedom, my friend. Don't talk about that. And people is suffering even where CNDP is not. Go in Kinshasa, you are going to see the suffer of Congolese. It's not a matter of CNDP. It's not even the matter of fighting. People is suffering even out of CNDP region. And I'm a soldier. I gave my blood. I have to claim by all means. That's why I say all the time that I'm not fighting, I'm struggling. Bien, mesdames, messieurs, En 2007, esta fotografía dio la vuelta al mundo. Un reportaje de la revista norteamericana National Geographic contaba la historia de la extraña matanza de una familia de gorilas de montaña. En el reportaje se acusaba al director del parque de instigar la matanza para desacreditar al director de la estación de Rumangabo, que a su vez le acusaba de traficar con carbón. Emmanuel de Merod era entonces director ejecutivo de Wildlife Direct, una organización privada dedicada a la captación de fondos por Internet de pequeños donantes para proyectos conservacionistas. En el reportaje señaló a los culpables con la frase «Sigan la pista del carbón». La crisis provocada por el reportaje obligó al gobierno congolés a destituir al director del parque y Emmanuel de Merod fue nombrado nuevo director. En Rumangabo están enterrados los restos de la familia de gorilas Rugendo. 2 años después, el sumario del caso está parado y la matanza de los gorilas sigue siendo un auténtico misterio. Non, on ne va pas sensibiliser les gens. Ce sont des gens qui sont intelligents, des gens qui vivent autour du parc. Ils décideront d'eux-mêmes sur la valeur du parc. Ils sont tout à fait capables de décider d'eux-mêmes. Ce parc peut être protégé en fonction de notre capacité de le rendre utile pour les populations du Nord Kivu. Si nous n'arrivons pas à faire ça, on va perdre le parc, c'est tout. Et c'est un site de patrimoine mondial. C'est le site de biodiversité le plus important en Afrique, si pas au monde. Il y a 3 espèces de grands singes. Si le monde ne veut pas protéger ces populations, on va les perdre. La seule façon de les protéger, c'est que ce parc devienne utile pour les populations locales. Ibyo dukeneye kuri parike ku muntu yovuga ko akunze byinshi ariko ndaho tuba tuzi imfashanyo ngo ni iyihego yoza kuko ino ahanini abenshi twarakennye bisi ubukene kari bwinshi ibyo dukeneye ni byinshi. Uretse n'ibyo na nimugoroba zanyuze hariya hari umuraho wazo hariya zagiye kona ino hepfo imbogo n'ibingagi nazo nuko zino zikarya ibigori zikabirangiza. Ubwo hano twabibyera nk'abagarade ugasanga ntacyo badukoreye kuwahinze akavira amaho ugasanga inzara iramwishe. Imbogo zitugeza ahaga n'utwo twahinze ziri kuturya. Banazisubizaga ari uko zamaze kona nangwa se zikona abagaride nabo ntibazicure zo zikicura bitewe nuko zimaze guhaga. Ntago abagaride ari ngombwa ariko bazicura. Ubundi umugaride yofa ku birometero 10 akaza zamara guhaga zikisubiza mu shamba zasonza zikagaruka. Marishati yako bahugo bakuzichunga. Porque gulie kuichunga hautaitupia muti, hautaitupia lijiwe, ni kuembeleza tu kusema itoke. Itatoa ikipenda haiwezi toka. Basi utaipiga utaifanya. Ukipiga unafunga. Ukupiga tu makengeri yowe kusema itoke ikipenda inatoka. Kama haipendi itakula tu. Bino bishimba byose nadirega no mababi gose. Ino mishingiro nadio zayiriye. Kugira ngo umuntu abone amazi
badufashisha amazi muvanaga amazi he mu niriya iramwa bya misozi iriya muri la musozi kuri kureba no kugenda amasaha 3 kugira ngo tubone amazi. Inzovu zizaga amasaka geze zikona amasaka nta mbega nta nishaka na rimwe risigaraga. Iyo igihe kigeze cy'imyaka yeze zizaga ziraza gupima ko imyaka yeze sigaye zabona yeze zikarisha. Ni buri gihe ziri kuza buri munsi. Dore turi kurisha turya tugahinga tugacura ubusa bitewe n'ibyonyi byanyu. None hasigaye no kuturiha. La première chose, c'est les bénéfices. On peut pas. L'éducation, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de bénéfices, l'intérêt de protéger la nature est minime. Et ça, c'est normal. C'est comme ça partout dans le monde. Donc, la priorité, c'est de créer des bénéfices réels et tangibles pour ces populations. La Fundación para la Conservación Africana, ACF, para la que Manuel de Merot también trabajaba antes de ser nombrado director del parque, es el socio principal en el desarrollo de proyectos para la población. Igual que Wildlife Direct, ACF publicita cada proyecto en Internet para captar fondos directamente de pequeños donantes. Su filosofía es evitar el despilfarro de la burocracia y el bloqueo que provocan los métodos de trabajo del sector público, es decir, la privatización de la gestión de los parques naturales. Por el momento, han construido 3 escuelas y 50 kilómetros de pista con fondos de cooperación de la Unión Europea. Pero el proyecto estrella de la nueva dirección está dirigido directamente contra la deforestación. Se trata de dar una alternativa al uso del carbón para cocinar. C'est un programme qui a été conçu pour atténuer, pour chercher, pour trouver une solution à la carbonisation. Ces briquettes, c'est produit à partir des souillures. Les souillures en provenance de planches, mélangées avec du papier. Vous les pressez dans la presse, ça donne une briquette et une fois séché, ça sert comme combustible. Et donc c'est pour ça qu'on est très engagé sur ce programme de briquettes qui devrait, nous l'espérons, leur fournir avec un alternative viable. On crée des petites entreprises au niveau de la communauté qui sont composées de 6 personnes qui constituent un groupe de production de briquettes. Nous leur fournissons tout l'équipement et la formation pour lancer cette entreprise. Sasa ile yenyewe mko nafanya vile nikisema mfikie kunini? Sasa tunazichanga na mayani. Na hii mtaitengeneza siku gani? Kesho. Tanara mumai kisha tuitengeneze. Leo hii tunafaa hivi kusudi tuache mazingira naye ifaidike tu naye. Wajambazi wako ndani. Siku utaenda utakutana na shida fulani, utanguka mu shimo fulani, wewe unavunjika. Saa zingine naletana na kwangu. Leta. Tunatia mkopo ya pili na tunatia rondele ingine. La dirección del parque quiere crear 5.000 microempresas para producir el equivalente energético de todo el carbón que se produce con los árboles del parque. Aunque en la estación, las familias de los guardaparques siguen cocinando con carbón. Tusa ni kusema ile mai yote iishe completement. Los guardaparques no tienen sueldo y reciben una prima de $30 al mes pagada por la Unión Europea y las ONGs que trabajan con el parque. Sisi venikuwa mwi sekretari ya magoli. Tunaamkia asubuhi na 5 kuko sasa tutaenda fika kwenye goli ziko group ya 3. Kurudia ni usiku. Mwezi taenda kufa. Dongo hakuna mwaya. Salary haiko. Hata wewe wakisema sema njoi $30 kwa mwezi. Duseme uko na watoto 4-5. Au moins ingekuwa saa $100. Saa ingine unaweza sema hii 50 mwanamke ataihemea. 20 saa ingine zitalipia mtoto masomo. Basi unajigombana kwa.
Las guerras de los Grandes Lagos han tenido consecuencias desastrosas en los ecosistemas del parque. Los campamentos de refugiados y de desplazados internos creados en 1994 y a partir del año 2000, tras el inicio de la rebelión del CNDP de Encunda, por donde han pasado centenares de miles de personas, están situados al borde del parque, incluso dentro en algún caso. Este es el campo de Mugunga, donde viven los últimos desplazados por el CNDP y que ya no tienen a dónde regresar. Parque iko kule nyuma mbali, nyuma ya kilima. Baada ya kile kilima kule nyuma, kama una nani unaenda kuvunani mpoli, unaenda kutafutisha makuni, unakuya unafika pale mkasoko, unaujisha, unapiga watoto wanakula. Me antuka njala hawezi ona. Tuko hapa hatuna kitu, tulishabakia vide. Mabasha yenyewe walitupatiaka ilishagazeka. Wako wanalala kwa maivu, ile maivu yenyewe walikuwa wanalalako, wanatuletea nani vilingiti vishazeeka, na wamoja walikuwa na njala walikuwa na viujisha hivi. Hapa kwenye tuko huko wenyewe wanalala, hakuna tacha kujifunika. Vous allez constater que plusieurs actions menées par les organisations internationales coûtent très cher et l'impact est très petit. Donc le bénéficiaire reçoit les boutures de manioc de $600, mais ceux qui amènent consomment plus de $6,000 pour l'action. Alors que si on utilisait une organisation locale, on peut louer une camionnette pour le transport à $200 qui amène les boutures de manioc et peut-être donner $200 à l'organisation pour le fonctionnement et pour les équipements. Et avec $1,000, on pourrait exécuter cette activité. Mais cette activité, avec les organisations internationales, ça va coûter plus de $6,000 et la population bénéficiaire ne consomme que $600. Kitambulisho ya kwanja ya mambogo kuharibisha mimea ya viazi. Unaona hii entourage yote iko sawa hektare hapa, yote inaharibisha. Unaona ile kitu banatega pale iko sawa ya kubishitura busiku, saa binakuya komsa bieze bikarudie biwazie ni muta na zichunga. Mina baonyesha nafasi ingine iko na shu na marage na mihindi tusa yote ndabaonyesha. Hivi anaenda zero analimia bure. Huku kote viru naona na hakuna kitu ataripiwa, hakuna malipo yoyote, hakuna kitu hapa. Tunaweza zichunga njoo mchana lakini ni usiku hatuchungaki. Zinatoka huko, zinakuya kule, zinashuka. Tena maile nyingine ngambo kule ngambo tena. Nazo zinatoka tu maile pole ya kule, nazo zinakuya kule tena zinarudia. Toi tu les gardes dans cette chemin. Ziliharibisha na mashamba za karoti. Unaona hii nayo ni shamba ya paro. Nayo ni mabifri fika ndani iliweza kuharibisha. Tunapanaka malalamiko yetu lakini hakuna majibu. Wakati tunaingia muparke kuna kuwa shida, tunafungiwa maamande na vitu ingine. Unaona shamba mzima yote inapiga inakutana inapiga. Hii ni mafi ya bifre ya ngombe, sababu zimeshiba, zimeikara ndani ya shamba na zilikuwa kiwasi ya 100 na ni za mingi kabisa, zinafika tamu desa. Aturime karoti tena jua kuogopa. Sasa njoo mara tajingira tamu pori anakata makara. Hakuna mwenyana nilipaka. Na mimi nakosa franga za kusomesha watoto kwa masomo, jua kugonjwa ona ginzi kwenye ningetosha makuta. Sasa una mboga zinakura hii mavuno. Kila siku zinakuyaka, hakuna ginzi ya nani. Jana zilikuya, leo zilikuya, tunaona basi. La manje. Juma mbili kusuda ujishi. Angalia vile sasa hizi ni shu za gukomara sasa. Mwanaambie mwenye shamba. Na ginzi zilikuwa zinakata, zinafunyanga. Zamani njo kulikuwa chasser ya bakaaji. Wakati hizi mabifre zinafika muinchi, banaita ule chasser anazikimbiza. Hata ziua me anazikimbiza. Me pour le moment.
Basi tungefika kwa namna. Juu tunabomola na furu yenyewe iko. Kama mtu mwenye sasa. Mwende mkazi. Tukawacha nayo ni bure kabisa. Nani kati? Ni kati ya Haipa huku. Ni Dina. Tanagoni. Haipa Cyprien. Ni nani? Pia siku nyingi akati. Tunapatana msema mimi nataka mkoneshe sasa hivi. Mwache twende na watu. Twende na hapo. Basi mtu ni kukosa ginzi afanye, mtu anaenda kujitupa mbali kwenye afike. Uko mkanyumba karuaje walikuwa nadufukuza, njoo nikiona watoto na wako nanisumbua, nikisema nikia nipatie tu akurare. Basi na mimi niko na nguvu za kukata mti wale. Basi na kulimiana mimi nalimianaga ni kwa juu tu mkosha haina dawa. Kuna watoto sita. Na mwanaume niko naye, mimi tuko wakimbizi, tuko wakura hiyo kabla. Sasa hivi umekutanika humu unawaza nini? Basi niwaze nini? Mungu tu ndio mwenye uwezo, nisiwezi kitu. Basi hii tumbo yenyewe inanituma, sina ginzi ya kuifanya. Basi mimi nifanye namna gani? Watoto wananisumbua, wananituma mbali. Banasomaka masomo. Asomaka alikuwa kama nikikosa makuta za kumlipia ketoka. Notre objectif est atteint. On vient de détruire des fours et on a à peu près 3 prévenus, seulement que les autres ont pris fuite. Mimi nakaribisha kwenda kusantre, sina hata safu ya kubebayo. Basi mimi nifanye namna gani? Nishia maisha mabana, bwanangu hana kazi. Nikuhangaikia tu pale. La femme là voit qu'elle est à terre, mais bon, il n'y a pas moyen de l'emprisonner comme ça parce que si elle avorte, disons, dans notre prison, tu vois que nous serons condamnables au niveau des humanitaires. Niko na watoto kenda. Sina chakulima, sina shamba, sina nini. Baba yangu alikufaga na alishawisha mashamba yote. Basi ni kuhangaika tu na watoto. Mimi naona kuhangaisha vinakuwa mingi, ndio mimi nasema basi nijitupe kuiba mti. Njara ndio inanileta huko. Mimi namaliza mabuso juma mzima na sina hata cha kukula. Papa oginjo mwenyaka akasema umetoda kufia mseme mtoke uende. Sasa mkosha ila dawa mimi nafika huko. Wewe wananibana. Taongeza rudia mparke siku nyingine. Taongeza rudia mparke siku nyingine. Taongeza rudia mparke siku nyingine. Sitaongeza 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 rudia mparke siku nyingine.